Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, sateja para alim, para kiai, para guru, langkong-langkong, sateja pimpinan Nahdlatul Ulama dari sateja tingkatan kepengurusan senyoon seporah manabi abdina tak nyebut asma aku ngepon setong persetonga namung tak ngurangi rasa takzim abdina deka ajunan satejana sangat amal jaki senyepoe masjid napa nyaman nikah Al-Jalali Kiai Alimuddin sareng sateja kepengurusan takmir cukan para imam masjid seabdina sangat amal jaki sateja cakanca gerakan pemuda Ansor secara struktural sateja pimpinan gerakan pemuda Ansor dari sateja tingkatan abdina sangat amal jaki sateja para tokoh masyarakat utamaipun kepala ti sabu-kabuh sareng sateja seapentu pemerintahan ti saipun abdina sangat amal jaki sateja tantretan kaum muslimin muslim mustami'in mustami'at temadian dia satejana abdina sangat amal jaki malar manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ketondu kapi katon laya besakir ya ketondu tin orang ketondu penika tandena sehat iya orang sitro ngide tedung kadang imu apareksa ke dokter pak karena tak pati ngideen tedung engki usah minta resep ke dokter Utomo dek temur nengi Madura Channel di lawak lorong arwah keneng yang tak ngide tedung ben larang resep pelarang ben orang ngide tedung penika tak satejeuna kaparing rizki ngide tedung bedo orang terong ngide tedung tak tuling ngide waja'alna naumakum subata si mangide tedung saing kena ben bisa istirahat jadi engkau jan Allah jadi ngide tedung ni rizki jadi mun jaba-jaba mangken kol sepolo nikah lampu na terak pada ben panika sonar anjing pada ben panika tak ngide we tak ning belang itine jelas salaki rizki na parapan santa jadi dia itine cedongguan bener. Bila kadung tak rizki nang ide tedung tak ngidongku dan li belien berapa abeli ke kanan kadang engak kececelan kadang abeli ke kacer sape tak tuli baju agentang osok begini gende geng kita dek besen napang tepek milana kaula ben ajunan ken ngide tedung benika tante jaaba benika sehat keng
tak langkong Pak, nengi compok bedo orang amit tedung. Pas mate. Bulan pasah, kenging telo kali pasan jaga kesamangken. Amit kasebini, lem ki ngatraki potran naga kota. Mare sobu pas amit ke bini nale, engkau jaga iya kok terote dunga. Coba singoni na tanah lab datang jaga kok iya. Amit tedunga vera, tolos tak ngidim. Jadi untuk sementara jaga lundung matedung sampean. Sebab bedo orang tedung pas mate. Sepaling masial boleh tahun 95 kecamatan Kota Baneka bedo orang awai dalam gel. Awai dalam geluh ngunjuknya bawa apa. Tak boleh Pak. Jadi untuk sementara jelun wayu-wayan udah. Gusti Allah, ada mentai ke jika ada tak bisa aja. Tak angkat aja. Para Rabu sisami mulja mi'rat panika intina setong abajang. Abajang gapi ring buka burela. Iya mare mi'ratnya mana rela. Siapa kita tambule Pak, mulia kok re Pak. Panik ni. Pokoklah bejekeng beda orang perak can abeen abejeng mungku dek ka hukum tak bitong abejeng karena bejeng lah salah. Sepaling mudah salah nak kadang beda nang itu maknina. Kula kaman mi'rat tahun mangken abahas tu maknina. Wa la takardo pak ke Bengkalan. Malam kula ke Bengkalan. Aben ta tu maknina. Karena jad banyak sih salah. Mak sampian mon asolat pada bernikah ambui nikah toman ketetian mana ganjing Nabi tegur yang kep salah ben si asolat ki buru ya engki ganjing Nabi asolat boleh solat ben jadi salah mari asolat pakum asolat boleh solat ben jadi salah ampun lakoi libeli suruh abajeng akhir apa letak uning katipun apa solat seleres ganjing Nabi. Salat sebener ya beria. Lah beria ni kamu ni terang lagi kapi kol 12 tak mari dikija. Mak le tak takar kol 12 singkat ben gula. Sepaling kalero, paling banyak kalero orang mangken ni kamu apa jeng tak tu maknina. Sampian ngerti ke tu maknina buk. Anan siapa tuh maknina aja. Tu maknina rin ngeneng. Petepak tingsu tingah. Le tak tepak ka. Ini kerok norok gula kaman nih kah. Tahu ning tahu jadwal itu mau depak kan. Tu singa bela kan di kebereng je no makan oleh kita. Saya kocak tu maknina apa ni kena-keneng buk. Benih kewajib nom. Tu maknina ni kewajib. Mun tak yang kui dalam bajang. Teti betal lah ke bajang. Lu ya tu maknina kia. Mara berdepak ku lana. Ada sih penting dia. Sina pokok buka tak usah salen. Mi nompa apa. Apa praktek kari ki. Mi asal tu apa kemarin. Ampun kalangkong. Ni wajib nikah. Mari rumah curah. Muna ceng-ceng kita tangke kan ngari ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Depak tek ambu gelu. Le ambu nari tu makninanya mana. Sami Allahu liman hamidah. Sotek ambu gelu nengeneng. Ni ketu makninanya mana. Mun tak nengeneng sekali, kenikanya mana tak tu maknina. Makin maca 11 kali subhana rabbiyal azimi, keng tak nengeneng, betal be jangan sampean. Baca 11 kali keng ikasangu dari atas.
Allahu akbar subhanallah 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 sami Allahu liman hamid rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi wa min Allahu akbar subhanallah subhanallah subhan ambu sal-sal jadilah jadinya mana tak tumak nina sekocak tumak nina penika ambu gelu beni camajan tumak nina penika buk sampian maki tak maca subhana rabbiyal azim tak titibetal lah karena hoko memaca gini ke sunat beni pas tak maca keng opama tak baca tak titibetal lah keng muntak nengeneng sakale pada ben ajam nyocok jagung katok onga ini mah beda ajam nyocok jagung katok pah nyeloker ke bebe cereng salah katok langsung onga mila namun beda orang bejeng pada ben ajam nyocok jagung jelas bejeng gini kata sah. Tapi nih YouTube kak apa? Lihat tina tak usah niru YouTube. Oh boleh, amin tina aja teroh lah. Tina bang sebang. Ambu gulu lah. Kadang beda setan. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Hari tak neng reja. Alim boynya mana? Njak marah pak tepak dia. Orang apa jeng penikenom cet beda tokang gengguna mana khinzab otabai sebut khanzab. Setan spesialis tokang gengguna bejeng. Kini cet doktor bab gengguna bejeng. Estelon cet bab jurusan bejeng. Cet tandi lagu lain, agenggu orang apa bejeng. Tapi saya genggu orang saya bejeng tepak. Mon bejeng aku leben sampian tak usah genggu henzab, cet letak tepak. Sapa kana bejeng di masjid, hodrir tahu saja tojuk letaknya lah kok rokokan baik tak kira dapat kegenting lekan aja dia. Anak apa pol ni tak tu maknin aja dia. Beda orang kadang solat ni kan. Aing gak kanan ke kacer. Gak lah katon tak pati gena. Kadang sokon nalanjang salaja. Mari dia mereng ke si kacer. Si kanan ni telko. Cek si kacer loros si kanan ni telko. Kan lanjang salaja berarti. Hah? Ya benih urusan kek to. Ocer yang rek marek nabila lesu si kacer ngeleh ke si kanan ngak dia. Arya boleh je apa sih lanceng salah aja to odre jangan gula enten tak betal nggak roking arong orang nginom kegencer na bejeng makroho komarwa jet tak pati manjat roh nah tak pati gena kadang beda siong ke toron nggak hari mare inji ke bebe boleh ini mare ke atas nggak nih ke bebe boleh arah kah mayu jaban ta hosok, tina hosok ni kata kening aja di hosok menikah punten. Pengu apa sih jet bedenengi luar menikah. Beten menikah belekan apa ongguan ongku kulin. Mun urusan hosok, urusan hosok janding matur. Papareng kenikah. Sampian mun pon anak sake, mun pon laki sake, bini sake, masuk ke rumah sake, otabena otang lebonnya. Lakuna jejelan king tadek saya penyerah tak usah pin taja hosok tibi bejeng habis saja hosok ni ke papareng tak usah pak sering hosok ni kecil ya si penting beten ni ke si kening ajeri mon hosok ni tak usah pin tadan pun lagi nga si biasa na doa ta nangagan kanto pah nyalip ka cetak pangaria para jejelan jadilah Iya. Kau leban sampean sebenting mara beten pani kejegeh mak le tepak ka atoran belekan. Namun urusan dede pani keduh. Saya rasa sambung aku leban sampean. Sabab reng apa jeung ngedep ke pangeran, Pak. Beni kebuto tatak ramah. Bayu marah. Kuliman kaman to mana cerita pani. Sering gula cerita pani kayak kau ngetraki mantan, orang ngamantan, dari Sumenep wak ke Gresik, nyon sepora, ngibajajan nyak banyakan sengak ya.
Kak roe tampah. Kula ngocak. Buk. Ajiri tak isa benengi bebo. Bola le. Apa ke? Mi lernyot ria. Arya mun leer pas lernyot burung si tadi banyak. Tadi gemek ria. Teku tak tujuh keteng. Mulai mangkat sampai depan ke Gresik. Teku pak. Anapa mak parloh gara-gara leer banyak ria. Sebab ni ketata krama. Mun iterema, napa kun le iterema pak? Keng tak lebur wah mun tak ngangkui tata krama. Leh, padoreng apa? Joreng apa jeng takkan sebenting maca sebenting aku. Sebenting tak lopot ke atoran pokok sa. Enjek ki angkui tata krama nereng apa jeng. Sajun mapan tata krama sajun tajum ke Gusti Allah. Nih mak teger ke pangeran, kula kan sering ngocaan. Saupama kula ben sampean andi anak bini ninguning pas bedereng lanceng dateng ngolok salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas seram bian ki, jan sampean. Nyaut se lanceng, kaula reng soki. Si opama nya mana cerita. Kaula reng soki. Boh. Butuh ka pas seram bian. Butuh kambian. Parlo napa ki? Kau le tak betul juga gelu, kau le tamoy. Oh ngereng longku. Ongke ke atas ben sepatu naik ke bawah. Pas toju ke gorseng asentel tek ke tea. Ngocak ke sampean peneka. Mak, kau le peneka. Gaji 1 juta sebulan. Mobil pak, sepeda motor 12 biji. Opamar ya vera. Pabrik tahu 6, pabrik tempe selekor. Kau lepas ni ke doktor pon. Nah apa perlu nembian kanto jong? Kau lepas nikah tero alamarah potre biniin ajunan. Mun dibeki, ya mun tak dibeki nyari bini lain. Jauh banyak yang bini reti. Kalau mun ke pak bapak tak usah tanya, jelas tak kira terima mun pak bapak. Ya kak emak kok saya tanya. Terima panjer ya. Jajak kerajaan pabrik tempe nasi lekor biki. Bah. Mun ke pak bapak dia jelas bu. Jadi aki burungan tang lengak jadi mun pahe terima ke bayi sorkot kok makai matuan ajan selagean. Mun bini andre kadang ingan ke pabrik tahun apa. Marah nyaut. Terima panjer lanceng dia. Panas si korang marah. Ijiri kare setong tatakram beda si tak yang ku. Muti beker. Gaji, banyak, mobil, atompok, sepeda motor, ilmu, doktor. Doktor ni kepaling tinggi na sekolahan yu. Iya ta sa doktor tada sekolahan tapak kegenting na sekolahan na ba? Diri sa tinggi na doktor. Ada boleh dito sa doktor pak. Profesor mo tumuturo jalan. Ada sekolahan na profesor. Tatamo ni pasar pun profesor. Prengkes lale pangkat profesor jadi. Ada tinggian ben doktor ada. King gara-gara setong berak set ada. Napa bani tata krama nol kepini layawas. Sapani kecukan orang apa jang. Bocok kepi mulai diri ada kebun budi. King tata krama tayang kui tak keke bejang reja. Tak keke je. Napa boleh pas lagi Andre tak galampion belekan. Napa jang Masya Allah. Bila nengi bersabar. Cik bereng sarong setong. Betul digena ben galampin. Bermecaran jan beker. Ya sarong. Mun pola na sarong adong gala. Keng perak keredong meloloro. Gala la tada. Yang kui bakun. Marara kakeba asalenan mo na pejeng. Ikir-pikir sajon mapan tata kraman orang asolat panika sajon keterima ben sajon keangkep ke Gusti Allah. Sunika. Mikir ben nomor situng tumak nina. Kayak ngai ibu gi tumak nina. Ambu Allahu Akbar tak nengeneng gelu. Sami Allahu liman hamidah. Sotek tak ambu gelu nengeneng. Paling sekecaan nengeneng sao korah maca subhanallah sekalian. Beni maca subhanallah beni.
paling sakejeen nengeneng, paling sakejeen iyokor kamaca subhanallah. Allahu Akbar, tak subhanallah. Oleh ongak pon. Saya paling fokus irwa baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pada 4 kali paling sukuni. Mun tak terawian ada tak kira dapat telok aja. Lah tak kira aja. Cereng lah sepakat ben imam mah. Dimma beda imam agas paling santak, makmum pasti paling banyak mun terawian. Apa boleh Fatihah piraannya bersekalian imam mah. Banyak makmum aja deh, Pak. Allahu Akbar anyabo pah padulum. Semaja Fatihah li tak imu anyabo boleh. Makmum merengocak sip mun ngak riah hego. Ya mangkat je deh, Pak. Nah, you semikir-pikir letak pira oleh nyong sang nyong let. Mun king tero keterima bejengan ke masjid. Mun bejengan ke masjid tidak bejengan abeli. Cuba bermabai tata kerama namun solat ke masjid bitong fokus ban Gusti Allah. Ana pabolan rantasan. Sampian bagi solat nengi masjid pani kepikir na car kalacer tina mak pira orong senyong sang nyong let. Oreng ngaleng-ngaleleng depa kasar pasar. Pakkun bitong khusyuk sepenting solat nengi masjid. Mun nengi pok compok sampian pun lengaleleng tolos ngaleleng bahyu. Allahu Akbar pajang duhur. Tatelo apa pak empat re? Pak empat lah. Mun dirinya ilo na toot pak empat kok rela. Mas sejak tegerengak riya berutang aku oleh tatelo. Ya pak empat lah. Ya jangan pikir. Padahal jet sabana pajang duhur tatelo melolo ya bahasa kiban tatanggen. Keng mun nengi masjid tak bisa dan. Sambian kalau pai bedekanjan na seinga. Mila naman orang ngasolat nengi masjid makipikir na lengaleleng nancur ba ke terminal sampean paku ni bitong khusyuk nengi masjid. Paku ni bitong khusyuk. Mak tak kergenika sampean gendepak ke masjid toju bai. Niat tangan to sering abajang cak tak kera abajang toju bai nengi masjid. Kibar pan kersikiran doa. Toju bai nengi masjid. Tina makita majapan-apan. Kak ruah bitongan na pada ben orang si abajang. Sampai mulai ke Jombol. Mulai ganda pak ke masjid. Lai bitong abajang lah. Arya hebat masjid. Mila na mayu ke masjid. Mak pas soker ben masjid. Hindi salah apa masjid din na Arya. Mak pas loko-lokan 5 kali sehari semalam tadok ring nyandur. Mapah to karben masjid andi salah apa masjid ria. Mayu bejeng ke masjid maneka. Mun pon bejeng ke masjid katerima pakunom, katerima pakun. Le kadang lah mereka belengak ria paki tak ndik niat dan siapa bejeng ke masjid. Tahu perasaan bukan. Masa tak pikir-pikir. Iya ya, engkau ya lo umur berapa setia. Masa pakuna tak ke masjid dong. Bila kok sih ke masjid deh pak. Pasti ada perasaan nggak nih kebelekanan. Perbatasan Rafah. Kulis sering ngecerita nih. Perbatasan antara Rafah dan Gaza. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Gaza. Panika kurang langkong sejam perjalanan. Perbatasan antara Rafah dan Gaza. Panika pada ben rengkan tubuh kabuben ampunten. Ekai ding mau nyenebu manom. Beng, ding, keng masjid pakun posa masjid pakun. Ada orang takut ke bom, taruh nama teh pakun apa jangi masjid. Dinari, bom tada bom dah. Mon beda amunya jageman di nonok gem, kujur masjid aja lah. Benih keng bulan bom, otak berkupa si amunya, tahu saya kebeter. Ada apa dek? Keng mak pas tak kenceng kegepi sih mang ke masjid. Beda apa na masjid diri ya? Mak berak si atong ketru si depak ke masjid. Lah karena nih ke si ongke ke masjid si atong ketan roh si cet lecele nak santaan congcong.
Depak bae ke masjid. Bodo secakang tok otegi nyaman itelko. Tak tuli depak ke masjid. Manusia sajat pada ben penikan om. Mun ki sehat, pada nengi bawa sabar nengi sarpasar orang. Bila asojud letak pati bisa. Asojud lai mau ngacar salaja sokona. Aba je ngebui ke masjid tak ning belang. Mun ki sehat tak ke masjid aja. Bila lah ngacar pas sojud, aba je ke masjid. Sare selak kata reta nasi lain. Marah saya mikir-mikir rodi dia. Encet lah tempo kasih kanan letak bisa lah. Mau kasih kacer sokona. Kan pas tegento soko pada sokor ya. Kanca si kacer ngocol soko si kanan, abak si gering ngocol soko si kacer. Ya dok sodokan soko jadi beda. Mungkin sehat tak ke masjid saja. Bila gedung reku mangkat dapet tak ning belang. Labang masjid kita buka, langan tos lah. Demanya. Jangan gombo ya demanya. Atarabi ya kok jong. Ada kita buka labang masjid dah. Ini kan ni. Mila na mayu. No, nyon seborah. Orang mun pon asolat. Ben eja ge ongku solat. Can hukum akal. Suar kena kini kapon lasare toles ben kusi Allah. Napa boleh pas pejeng ke masjid. Tebuna kusti kanjeng Nabi SAW. Bedo orang ku laku tak kira posang. Pasera penikah. Orang seqalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang sejat solat 5 waktu na ke masjid. Atena iparingi takai ben Allah ke masjid. Namun kau leben sampian je takai ongkur ya. Nah pikir-pikir. Bedo orang secede denai paringi seneng ben kusi Allah. Paringi kelar je ka aja kang kui debak ke masjid. Ada tak batian diurusan. Mak teger debak ke masjid. Orang ni ke pokok asolat. Dari kulak ku ala kotusah. Apa jang duhur. Niat tak niat senyok na sapora ka Allah. Kosot tu sana. Mari duhur ala kotusah. Apa jang asar. Niat tak niat senyok na sapora. Kosot tu sana. Mari asar ala kotusah boleh. Apa jang maurib kosot boleh. Mari maurib ala kotusah boleh. Apa jang isa kosot boleh. Terus pada ben geni ke saumur odi. Sehingga namun beda orang ki kenceng je kaja. Apa jang geni ketan deh. Tu sana tak terus satan. Ken pejeng lay kosot kapiwan Allah. Sabalika mun pon beda orang mamulan bengal atina pejeng kenikatan teh mamulan yo colagen sokoni ben Gusti Allah. Itina itoro tamana ben Allah. Yo sambil pikir-pikir bayi. Cek kora pejeng mah yurelere. Pejengan penikah maletak perak kerenyong sang nyong let sabab pejengan penikah kau leben sampian matoro aabe kaangku itu ti lantaran selamat ku laku ya juna Gusti Allah. Nggak ruang guna sih maksud. Ayo ke masjid. Ke masjid keng usul gula masjid kantuan nikah. Mon pengumuman cek sebab nengi gedung yada pada bendoa. Mon nemu kenangan silain. Yen je tak haram. Keng ibaca jadi barapan apa jeng. Sabab reng mangken penikah. Kau lebih nempian kan benih reng Arab. Amun reng Arab ngerti kasih kebenta. Allahu Akbar wajah tu wajhiya lilladzi fat. Aro tak butuh macam aja. Saya kebenta ngerti keperasaan. Engkau lebih nempian. Cereng mulai usolli je tak ngerti roh. Usolli fardal usol. Tidak tuli mare. Tebak kering was-was. Usol berak saya baca. Tak tuli depak je. Iya. Tak ngaji safina belekan. Nak soal usol. Usolli fard. Usolli. Ambuih. Was-was ni kebeni oleh na stete. Oleh na setan. Usolli fardal. Usolli fard. Usolli. Ya mana apa jangan ibengko. Apa jangan masjid. Karena genggu kan. Usolli. Jangan kancan itin. Apa jang berbebiki mak iba setong kasih teh kakapi. Ada apa mon deki boleh terus sakit ni bung. Nah ni kadang tepak ke imam mano. Allahu Akbar tak tulis. Allah burung boleh. Allah burung boleh. Allah. Jangan makmu mah. Tujuk gelu. Abid jadi biasa na jadi. Sia, ini marah rak. Kimun kiai kon ro, sejut ongguan tro mancer ka Allah.
Mun ulama kon mun tak Allahu Akbar man telong ka Allah tak terus ring mangken benik. Ya kaula maksudnya tak uning sampeyan. Karo kadang ulene setan nom. Ulene setan. Allahu Akbar. Kurang lanceng katon ya jangan setan. Pa lanceng mah Allah lanceng gelu jadi lah. Allah mak cerpe kurang komok jadi Allah komok gelu jadi lah. Edi ngaki je mak tolos tak dadi Allahu Akbar. Ulen setan jadi tin aja toro. Allahu Akbar kurang lanceng katon kurang lanceng matan ada nyaman deh lah. Cegi saut di gini kepah nengeneng. Ambi kadang ingat gini ke gula ben sampean. Milana usul gula ko masjid ko musalla mon pengumuman mon bisa je sebab yade sebab ning yereng. Enje tak salah tak tu saking usulan wa. Sebab baca biasa. Allahu Akbar. Sisa kas masjid bulan ini. Baca. Kare 12 juta betul saya. Oh banyak hari. Siapa bendaharan aja? Ya. Sari bendaharan aja. Ngale ke pengumuman selaja nah. Bede disah bendaharan nah. Apa boleh jadi para panah di jalan gitu. Tolos yang injam aja deh pak. Mantap ke gini. Kepenang kelen kadang. Walau molok sebab ini ada. Allahu Akbar. Masya Allah. Tak latang kel pak lekor betul na ya. Ya. Itu mujik kerja seminggu jalan pak. Dia. Ya roh. Cet bertukang genggun kok. Orang ngabejeng. Pani kamu pikir neleng-neleng. Berarti sampian normal. Mun sampian abejeng ning uning para panabejeng pas ingat kasosonnya keltek, iya normal berarti. Cet bertukang genggun pak, bertukang genggun. Allahu Akbar. Ingat pak bapak pak, bungkal bae di mongku. Do pak kakal bungkal gelem ya. Karen rokok apa sih sare. Milan ajan sebagian ulama sampian mun keng tero mun bede bareng elang tero tuli temu ki babejeng datang bah. Gitu. Milan nasi lajet pikiran leng-leleng barapana bejeng pai beri bacaan bede bon. Di bajan leng-leleng saja. Cereng sarong i baca bae tak ning belang. Tolesna sarong. Barapana ruku Allahu Akbar. Dinti bi baca sebedi betes. Dong gala. Kadang atole kan dinoreng ya natole arwah wadimor Arya cap kecer ya. Lah ni bener marodaka. Hoson kau leben sampean pan ekonom. Sepenting cek ngaleleng pabeli. Boleh ngaleleng pabeli. Kini ko hosok pon ka leben sampean. Ari letat. Le berapa? Iya, le tolo. Gula tak mau kodima. Ni sergambian gula beni geng beremah. Bian mon pon ya besa kilo lo ni kebon tak bis. Ya, beni semuli yang bian ni ser jauh po. Mon gula ring mak semak dia. Tong, nomor 2 pong pasaan mayu benta pasaan boleh. Bejeng apa tepak buki nomor setong tu mak nina jaga gini kah. Mas tete itu mak nina gini. Nomor 2 pong para pasaan kula benta pasaan. Buk. Cebuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sapa-sapa orang apa sanangi bulan pasah. King karena Allah wahtisaban mau nipakempang nikah. King karena ngarep makle sana isapora ben Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sakakapina sana sesetahun benteng ikosot kapi ben Allah. Kakapi ipatada. Mon beda orang apa sah king karena Allah ongku king karena jet ngarep mau ketu sana isapora sesetahun benteng gemet ipatada sekali ben Allah. Kemet ibadah dasar. Mila nangireng sambil doa manter kau leban ajunan omor pada apa ke bulan pasah.
ben manter-manter bisa ngelaksanaki puasa kala ben sampurna. Milana bila pon lebet dari bulan pasah masuk ke tanggal kalian bulan sabel ekoca Idul Fitri abeli kasocce boleh. Persis pada benak kanak segi buru lahir nol tandi itu sana apa no. Sepenting patepak pahasana. Caipon kanjing Nabi malam yada qaula zur mon beda orang ki abentaan ben soromben ki bisa lecek ki bisa rasanan tetangke jadi tede parlo na parla para ka pelka jadi parlo na de teti salanceng bulan pasah ngas tete ne lesan ne ka ngas tete lesan ari ni kama ani kama ani kesepaling banyak mata curungep kulo ben sampean gelim neraka ne ka. Setimon bedo orang ngajak atau kar kesampian bulan pasah pas kerkingan bentatang ke tuling ngocak lu lele pasaan mana tau kerja setia 5.000 ke deki ya mau temu oh paham ya benih jadi ya paham ben laki kerkingan pah bubuk dedem pian pocur di bini saper pada ben kok ben kak pocur ya mak bedereng saper bubuk dede yu malah ni benih ambian. Mon beda sing aja katokar si jangan gila aja terus lagi. Pasaan geng saya kak. Cek lagi benih pasaan keremak ben kok ben lah. Mau temulen sabel ya terus nah. Ya. Ngas tete. Penguk milan ada buna kanjeng Nabi. Mon beda orang ngajak atokar ben. Mancing emosi ke ben. Tuli paenga paling pun tenang ben tuli paenga. Apa sah? Lah sisa bulan dia bekal nantuaki engkau ben isapora panja ben Gusti Allah. Cek saking pagempang bulan puasa pani kecet ika kebayi bengkel ben Gusti Allah. Paro sakih sisa 11 bulan. Keng ende tepak sabulan nengi bulan pasah. Kosot kapi sisa 11 bulan kente fokus ben Gusti Allah. Pokok sabulan titireng fokus. Mila na ayo, pong para pasaan penikah. Tasbih sila pakai, toor boleh. Sare, beri dimaan jadilah. Mun letak gena meleh. Pas neku tasbih ongku parapan pasaan, beri tetang ke ngocak. Ya Allah, hari atang tetang ke masuk suarga ongku jagalah. Ya lah neku tasbih ongku tang tetang ke. Mon beda tetang kepada ben ngak kenika pas cekele kas tuli mate. Kenika setan si asli kenika. Ben kalak demang si biasa na tak nuku tasbih teku tasbih namun sa pasaan tetang ke ngoca. Si mulai bila le nuku tasbih mulai pasaan deku. Ken bila ya ken delasan dah kira deko. Cek bila. Minimal pasaan bang tak nuku sekali. Kan ngak ruah. Le Quran muti ke ngai di mai sabek Quran nambian ko. Saya ngak beritas turung Quran nambian. Ada para bahasaan relah. Tuli ku tengkung apa leka kan daprap apa panja. Quran re 30 juz yu, 30 juz. Kantil seriaan. Mun pes-tepes pada ben HP roh. Beda foto na luar atau les almarhum aro beni yasin meloloh oleh nanya ibu roh. Quran re 30 juz Quran paneka. Mun letade meleh pong para bahasaan. Pada pak nemen-nemen meleh bebang sebeng laki na lain, bini na lain, anak na lain, manton na lain. Sabar. Salamare bahasaan ya puntuk boleh solasi. Mau temon ngi bahasaan si bakal datang kompes mun ngak dia apa. Iya. Cuma minimal bahasaan belekan nah. Mila na jek saking jelas paro sakih orang keng mun nengi pasaan ki ndek beres kenikatan teh ceki aben kening di bagian selamat ben ki kening becek keng mun la bulan pasah letak ndek titireng beres secereme pakun cerepak sepekelen pakun gendek kenikatan teh jejet pon tak ning becek jek saking sepeda Pak mau jual tembengan kenika pon tak bisa kenikatan pon Mayo. To reguler ben sampean kere pikir panik. Le. Cak epon reng apa? Saya kesehat yang kimak. Mak kau mulai bahasaan penyakit pas komat ke kapi.
Le Arya berarti cara na apa? Sasi salah. Cara na apa sih salah? Buk. Sekocak apa sapani kebuk? Kan jengaje nafso. Sekocak apa sapani kenom? Ngeker nafso. Beni alantor nafso. Kuleban sampian penikan ning melolopak repan. Benaben perak si tak ngakan. Kau leben sampian ni kepirak ngirset bekto nengakan. Sarapan biasa na pukul 6, penyentir ke pukul 4. Sebiasa na mari duhur, penyorot ke mari maurib. Abiin abonyaan ben si beni pasaan. Ari si madatangan asam urat ben kolesterol. Padahal saya kocak apa sepenikah napson na icangket beni saja elaja. Bukten aja kau leben sampian alatja nafso biasa na tada cao buru beda cao bila bahasa. Sebiasa tak apa teh buru beda pateh. Sebiasa tak aku gengku buru aku gengku. Sebiasa tada korma buru beda korma. Alasan na setong pong sak pasaan. Padahal ring apa sapa ni kakodu na jat ngeker ka pangateronan nafso. Tapi caan sunnah yang kimake. Mun abuka pa ni kangangkuy korma. Ya Rasulullah korma malolo. Mare korma tada boleh pa. Din sambian nom korma kiya keng gelu. Korma gelu. Mare korma cao. Mare cao nase. Mare nase kolek. Mare kolek ring guring, mare ring guring kerupuk. Mare kerupuk jisamsu ngabi duket tokian. Ada alik takar. Salatu wassalamu alaik. Ya Allah macam kaburu na masjid. Beni masjid kaburu. Jisamsun. Nasi tak tulis ada. Nih kan urusan tabuk bila tak kelar je kaja gula ben sampian. Mulai mare duhur ingat ke TOT. Ya Allah macam pada ke TOT kok ya. Ya. Tak usah, mon orang lapar apa saja pada enggak apa-apa. Beni berak embian. Enjak kok cetaan aja, mulai beri kok si pada enggak. Iya mon apa saja, yuk enggak kadang seberang. Ben tak usah torok, jadi aja. Ya Allah sejak pada enggak patola. Sare patola. Entari kasar pasar, depak ke pasar dia tak ada patola, kulai tabung ke Sumenep wak, setro ke patola. Cak ring apasan juga jenapsot, ini alantor nafsu ari ya kadang. Saya datang asam urat, ben kolesterol, ben darah tinggi jadi ya. Milan aku lu ngocak ni bini jatuh, ngocak ni bini, mon bisa pak repan pasaan roh. Apa saya ikakan, papada ben sebelumnya pasaan, mon parloh. Si lebih sehat evarapan pasaan. Jala je nafsu. Ngani kalau sehat aku sering belenjena benyaan bilelan pasah. Belenjena benyaan bila bulan pasah nikatan teja gula ben sampian ala je nafsu. Yu erim kan segoni. Erim kan segoni. Ya minimal jirian. Cereng adan mangkin ni kasi karap Arab cer berak rip mau rip bila bahasaan. Ini kan tuan gula motor. Paling bagus sampian menabi apukah. Apukah kada puru asolat. Benih asolat kada puru. Arab apa bolan? Kuli yakin menempian asolat kada. Tak kira ingat ke solat aja. Ingaan kabukan apa pasti. Pada ben orang cucu kemi yo. Orang mun cucu kemi, akemi gelu. Bila rek nimber pada ben mangken tepak sek resek rip mau rip mbian ngantos isa la cucu la tak ning belang. Patojun ngak re kadang mun binian bah. Atanya kanan abid isa ya. Kad 15 menit mak. Parah lah. Arola mau ngomong rolah. Iman kok iman ke wudu. Lah jaman ke iman ni wudu. Makro. Sampian mun abejeng ni becucu. Tak kira ingat ke bejeng aja ingat ke cucun na pasti. Hari ya. Minan ganten gula mator iman kaman. Mayu pasaan penikah. Mon keng pon lade pak ke bokto na abukah. Abukah.
tak usah alar magelar, nja gelar tambah natang pas. Pada deki ke terawihan tak ngakan tak nginum aja kok. Benih nabi genjeren doa makro. Jikeng saya maksud benih pahala cu angap serangap kekepi saya patade apu kegeluh pejeng marin terus kini sekuni. Amun sahur paling bagus pamudi sahur panikah. Mon sahur pamudi paling bagus. Anapa bolan na? Kenyang amat ledo pak kahur duhur takar. Area ongguan rebuk. Rekan tekan juga. Orang apa sebenarnya kata aku tu lapar. Seto cupasaan benih lapar ibadana aba ke Allah. Dari belas benih seragus ya Allah kau leben sampean ipa kona sahur. Asahur. Cek perak wat makuat. Kulenten makin. Kulu kuat kulu. Makin cet kulu cet mulai tak tu mana sahuran. Ambu asahur. Barakah asahur pani kebelas benih serah Allah. Maka jauh jangan nginum telo celgegen sampian asahur. Kau lecet sebelum tedung, pakenya mon sebelum tedung ro benih sahur mak aro terus na bukar wah. Sahur pani aduh. Mararanom, orang asahur kan berak irongakan. Orang asahur berak irongakan isrokok-rokokan wah. Letak kenceng si jaga. Apa boleh suruh ada hejud ban? Putih beker. Orang ngesahur perak suruh ngakan. Dia benih suruh ngaji. Perak suruh ngakan. Letak kenceng. Tak gelar si jaga mata. Nginum belekenan. Jika telo celgukan. Urusan Maria sahur tadi dunga boleh. Ceng-kenceng apa? Allah nisar ke kau leben sampean roa sahur. Kau leben sampean pas tak enda ikan nisar Gusti Allah. Njak kelar kok aja. De emak. Nah yuki ba sahur kelu. Mon tak gepok ben imsak ber. Ya jak patakar tak gepok mon bisa. Tapi Rasulullah panika debunah mon ki adzan pertama imsak. Mon ki cek saking pejelas mangken. Mon ki imsak tak napa terus kelu. Ada kelu. Sampian pak harapan ada donat kari saparo pas imsak. Imsak pateros gelu si saparo geni kang iman. Sampian rokok nomki kari saparo lencer pateros gelu. Kari 2005 jadi kia. Patotok gelu. Mun ki imsak panika pateros tak napa buntan. Ada masalah katon iman karin tiuti gelu. Patotok. Ada masalah. Keng mon pon adan sebu makilah mereka jegi kelonyot ada jadilah. Enggen ring apa sah dari adan sebu. Tapi ring adan kita mari benikan mari na adan. Mulai ngantang adan ya jad lah masuk jadi pasaan ben sebu jadi. Mon ngantos mari na adan bila si mari ya. Mari masjid dina adan beda masjid laut na si adan negara. Ale ke masjid beri tak tuli tok adan deja. Senga le nengi parapan pasaan senga kau leben sampian tak usahnya banyak abentah mon keng tade parlona. Tak usah. Cai pon tak le amor kemor gimana bi pasan. Iya mon tade parlona wabuk. Tada apa mor kemor tada apa mor kemor ya tak oleh aja ya mon gulakku jaga tedung ya mor kemor tak arap selah beri antara kekombolan derusan jaga tedung ro tak capai apa sekali a'udzubillah aja a'udzubillah minasyaiton buah can kancan misik mon ya jaga jaan bang mungku dek ke kusala harus cek tak oleh nu tada apa mor kemor tada apa mor kemor dia tak oleh jadi je polan nas panas bahasaan pah mandi 12 kali dari gulakku dalam malam mila nama yo para rabu sami mulja sekak dinto pun apa saya bisa ya toraki manter beda perpangkian lain silakong sampurna motor sekelangkong panitia ben panitia panika si paling rajo oleh aku paling rajo oleh na panitia panika makanya tahu usahanya banyak bentamun panitia bisa jadi kenjerna solat kini kenjerna pasak ya kenjerna solat abaan dan KGP ansor duh macik kenin kenjerna bejengan pangeran ben kan pira orong ngasih bejeng orang ngata bejeng ja ben sinyong sang nunglet ngak dia pira beden na pira deuli mah tak teman ngedip kang kok ja ya kenjerna pasana aduh
Makinian boleh genjerin apa asan apa ngin. Ben kan apa sepeda tak ngakan tak nginom dari sobu ke urip. Kaya benta juben orang ngantang mulai sahur sampai ke mereka terawian pah tak ngerim sekali. Kaya ngeluk cek lunyal sial Arya ya bedekat. Aduh, ini kemaci benyan genjerin. Jadi benih genjerin ben jadi benih. Jadi ya ben mah bede pengajian nerangaki masalah apa jeung ben pasah. Yang kui ongku pas ben masyarakat. Saya tak biasa atu maknina pas atu maknina. Saya biasa pagi kiran dengan bulan pas ambu. Gara-gara been resi mah beda pengajian. Ada benih andin been benih andin orang. Keng gara-gara been orang saya ngerti been melogi ya. Ngari deki panitia. Tak usah kebet ya panitia. Tak usah kebele cek benih kelebihan pesen. Jajet lah tahu mun GP Ansor tak kira teman soki ja. Oleh di masih yang cerita gaji, nade tak gaji mah agam seragam re boleh tibi. Nah ada tanya kini, Milan mon beda seru biru pada ban panika ngop nyongop kesampian kan ini sereh. Cek berak panjelai malolo. Pemasok ke pito foto terapot kasih agam seragam ijo-ijo pada ban panika. Ini kekeng murni karena panggilan jiwa. Ini murni karena panggilan agama. Ben tak usah pengarap si soki tak usah. Katon tak kira soki mun gepean sor nika. Tina, kau tu nak kau leben sampian. Semau di GP Ansor ben NU ben macam-macam. Beni kau leben sampian ngampung odi ka NU. Ing kau tu ningan. Ning tahu sa kebeter. Manter-manter seteja nak terima ke Gusti Allah. Sagak dintoh pun apa sih bisa ya toraki. Manter-manter pada katerima korang langkong nyon suborah. Hadanallahu ila subulis salam. Apa? Ya. Doa boleh. Iya mah yulah. Cetlah malam mereka. Mayu doa bah mak. Payakin saben doa katerima ka Gusti Allah. Oh cek paburung tibi nganggu pikiran. Kau lesir ngocan iman kamah. Karena kadang doa anak kau leben sampian paburung pikiran. Ya Allah manter-manter paring nade pak ka Mekah ben ka Madinah den pahadeuna kita tangkeh. Amin. Mari doa jawab ben pikir na tibi. Tapi oleh di mamon macam mangko. Katon tak kira. Yari ya. Sema burung ka pernyonan, yari ya nom. Can malaikat doa. Rek mari na jawab tibi. Siku tak cermet ki maki malaikat sing idingaki. Orang ngadoa ni kan buagi keyakinan, bening buagi pikiran, ben masuk tak masuk kakal. Orang ngabuagi pangeran dengan doa. Milan kula matur, can Kanjeng Nabi parpana sujud wa. Penta pabanyak ka Gusti Allah. Ana pa ma sujud sebab orang asujud panikah simbol tanda je kau leben sampian tak ngambuagi pikiran. Pikiran itu ngep sebab ning ibun babo ngambuagi keyakinan ka Gusti Allah orang asujud panikah. Mayu penta makita masuk akal. Pamangkat lagi Gusti ka Mekah. Urusan bila si mangkat dah. Lebe dekak numpaan apa? Urusan ajunan. Tina tak usah lebe. Pokon si de pak ke Mekah ke Madinah. King mon bisa je numpak becak pangeran. Jauh Madinah kan. Mi berakkan berumbung bah beli boleh mon becak. Nah, iya lepas penta ke Gusti Allah. Ngereng aduk arang sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma kuste sete jase ngangka tanangka dinto. Apangirana ongku dek kaajunan benamong apar nyoon na dek kaajunan. Nyoon na sapora dari sete jana tusah. Dari tusah si paling raja kantos tusah si paling keni. Sakoni katipon apa bisawos amal fokus ben ibadah na singangka tanang muka-muka kaang kepaban katarema ada kaajunan ya rabbal alamin. Allahumma ya Rabb pasalamataki Gusti saben singangka tanang ka dito. Dari kau dientunya kantos ka akhirat. Manter-manter takdir titireng orang seipacau ben ajunan dari neraka ben adab ajunan. Allahumma ya Rab tontonaki Gusti sateja sing angkat tanangka dinto kangku nucu dak kari dan ajunan. Pakem pangaki dalam sateja urusan ben perkara nah
ben pada paaki dek kauntongan ben kecemperan dalam kau dia antunya ben akhirat. Allahumma Gusti sateja sing angkat tanang ka dintoh matoro acumpereun nak poto dek ka ajunan. Sateja nak poto na sing angkat tanang epatoro dek ka ajunan dudat se maha belas beni seran. Nak poto na sing angkat tanang mo kita tia kia nak poto se salih ben salihah. Saya pacokop sateja kaputuan na ben ajunan. Saya padepak dek kacita-cita ben hajat ben ajunan. Saya paringi ontong ben pocur dalam saben usaha nah. Saya pakempang sateja urusan ben perkara nah. Saya tonton nucu dek kacemperan nengitunya kantos dek akhirat. Ben muka-muka takdir tetinak poto semol jaban bisa teti lantaran mol jada kareng sepona. Pacawaki Gusti nak poto na sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan. Pacawaki Gusti nak poto na sing angkat tanang dari kafakiran kamiskinan ben kamalaraten. Pacawaki Gusti dari cema-cema penyakit kasosaan musibah peleuih ben kapepejaan. Pacawaki Gusti dari sifat tere kabenarakan ajunan. Sateja sing angkat tanang matoro abeng asapon nabi tibi sebeng siampon depak de ka alam rezah. Malar manter epacumper alam berzana bana ajunan. Bon muke palong polong akala ben kabulan na ajunan sepada takdir cumper akhirat bana ajunan. Allahumma ya Rab sapan-sapan sing angkat tanang sekeduan penyakit muka tuli papangki ben tampen bani paberes bana ajunan. Sateja sekeduan kaberaan ngemisa ongku dek ka ajunan dudat 11 beni seran. Sateja kaberaan nak Gusti muka tuli papangki ben jalan keluar ben kademangan. Sateja sekeduan takdir cuba muka tuli iyo be ka fokus. Sateja nasing angkat tanang muka paring na rizki lancong umur sesehat sebarakah sesampurna. Ku laku ben keluarga na ben nak poto na ben bengasapon na muka palong-polong anang iswarga na ajunan. Ben sateja na manter-manter ikaposa nga kalaban syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Segadin tok orang langkong nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.